Mentah perlongan wara SP ke kubur. Senok ketika ISRO bat ke mission anti Pakistan jong ke India. Tong ini sengap. Hapren ke jingkanat ke bakrau bat ke Pakistan. Ka ISRO Indian Space Research Organization. Ka ong sputli ke satellite kitrikam klaim sange nagam taga security. U ISRO chairman B Narayanan u pensyaya kani hapren ke jingkaran ha Agartala. U Narayanan u ban ketien bakini ke satellite kidon ni kamtaga Pakistan. Ban ai ke jingidai ke kaput India. Uang ke India kadai ban apa ingor ya kat 9,000 kilometer karut drio jongka da ke papanan kam ya ke space technology. Klaim ki drone ber ki satellite ngimla pan ya da ke jaka jungi shushu Mahamun Narayanan. Ka India ka launch shispa arp nyo teli ke satellite kentup kitu na ke private ber academic sectors. Arpo arteli na kini ke satellite kidai ka low earth orbit nakam ta ka quick earth monitoring. Ki wepat ki arp na teli ki geosynchronous satellites kidai hapo ka jing penya jong ke central government. Ka ISRO ka operate kumba ka arteli ki satellite sentiat bat ki satellite kami hakari barok we. U satellite Cartosat, Risat, Emisat bat ki Microsat series ki handle li ka specific intelligence gathering task. Ka India kan sa launch Yau EOS 9 u badai Risat 1B u radar imaging satellite haka kat pratering me. Ka jingpa yo ni satellite kan penklan shushu ya ka borkmi jong ke India hasil ter ka kaput. Ha space Tumuban busuk sanpo arteri ki satellite hakini sansnem nakam tak space based monitoring. Narayanan uong ka India kan sekalalong ka leader haka pertai barok ka we haka bedai ber ka space show ka 100 independence jongka. Khobe shibun story tela London Network Daily Post.